bazar thlir tu te chi bai ule Russia sipai ten Ukraine an run na chu an chunjom zela zirtop mi tlai khan Russia sipai te hian Ukraine khopui Kyiv bulmaya Chernobyl nuclear power plant an la a an thu hnuaya an da ta a Chernobyl nuclear power plant hi kumsang khazakwa somriat paruk khana puak vak to a mishing chanchina nuclear chiat na na sabera soyani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in Chernobyl hi an lu chil zelani chuan chiat na na satak atheng don ni in a soya nuclear power plant ta tanga mel som pakobial kilometer somthum le pani bial chu mishing tlopo phallova puan ania Russia sipai ten an lu chila wang hian mithiam jok ten uluk taka an enkol nuclear plant ta tang hian nuclear zungza ma pu chuakanga chiat na na satak athen thei don ni in an soyani Russia tan hian Chernobyl nuclear power plant hi tangkaina a omlova ma se Dnipro lui an po na tan kongpoimo a an mangdu niarin ania Dnipro lui hi Belarus atanga Kyiv khopuya luang lut ania hei hi Russia sipai te hian man tangkai an tum nia ngai ani Ukraine ram khopui Kyiv a chuan Russia tengte an lut to a Ukraine ram defense ministry chuan Kyiv mi puite chu a thei anga Russia sipai te lodang turin an nge na heti lai hian Kyiv khopui mun pakhata in chong khat chu bom chiat ania civil mi hliam anom nuala Russia chuan an ti ani lo ti an puang nga la Kyiv khopuya thona ka thak chu Ukraine thona ani ti Russia in an soilain Ukraine chuan Russia in do thona ani an ti ve thung zirtomi chanu khan Russia chuan Antonov airport an la ti an puanga he thona trummun hi Kyiv khopui mar lama omani Russia chuan in biak na nei adu ni in soyania ma se in biak na an nei ma in Ukraine chuan tran bik nei lo ram ni apoma an ral thuam te an tun phot angayanga Ukraine chuan NATO azom lowang ti a in tiam angai bokang an ti ani Russia ram foreign minister Sergei Lavrov chuan Ukraine sipai ten an ral thuam an da lo chuan in biak na nei thei ani lowang ti a soibok chanchin soi tur tam hlea arem chandan ang angin soi zelila Black Sea Ukraine ram riveng tu border guard som pathum te chu Russia in dolong lo dan tumin an lo tang ve na samaya in petura hriat tir an nin hnuah po an in pek du lo wangin an vai in tha an ni ta ani an ti heng sipai te hi Gemini thlir kara duty an nia Russia sipai ten in petura an hriat tir na an zom du lo wangin bom manga bei an ni ta ni in soyania Russia lam chuan heng sipai te hi an in pe ni in an soi ve thung Ukraine official te chuan alo bera civil le sipai za somthum pasari an thito tian soya Russia hian an sipai zinga thi anom thu an lapuang du lova Ukraine civil mi te chu silai ken tir an ni to wangin hun sang sanga Russia sipai te chu ka hlum an ni zeu zeu reng don ti ero achiang ani Kyiv khopuya tanga kilometer somli chawala Vorzel khote takte a nu cham chom na in chu Russia bomin afu ni in Ukraine official te chuan an soya he nu cham ina hian no pang som nga an oma bom si perdong an ni awangin hliam tuar anom lova ma se an thlabar hle an tia heti lai hian oktir ka khwa bom tlasi per awangin no pang engemaw zatin hliam an tuar ni in soi ani thung Trum khata mishing in an torna lian ber chu zirtot ni zinga Ukraine ram kho chaklam Donetsk biala missile pakhatin damdo in aka fu chu nia heta hian civil mi pali in nunna an chana mi somdang in hliam na tak an tuar bok ani Russia hian lei boruak le tuipuya Ukraine hi abei meka atira Ukraine sipai ram riveng tu te an bei phota tichuan marlama Kharkiv khochaklama Luhansk le chimlama Crimea le Belarus atangin Ukraine ko pui Kyiv hoizongin Russia sipai te hian ma an son tana Ukraine ram ko pui lian ber dot tu Kharkiv a hian Ukraine sipai ten Russia sipai te hi an lo dolet nga la akha tokin bom apuak le dum thina
silai arida ureng boka Kiev khopuya Boris Pil International Airport chu Russia chuan aboma sipai te mantur airfield te po bom manga be ania Kiev Dnipro Kharkiv le Mariupol sipai ral thuam dan mun te po be ania Russia chuan Ukraine sipai mun poimo somsari vel anti chiani in ansoi India chuan Ukraine India mi omte chu Romania khopui Bucharest le Hungary khopui Budapest panturin asiat tira voin hian Air India thlona pahni tir chuakin India mi tangkhang te hi India rama phul thlen tumania Bucharest le Budapest hian India mi engemozat an thleng khom to ani Hello everyone, we are from Bukovinian State Medical University, Chernovitzy. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernovitzy and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. heti lai hian Russia rama chuan Ukraine run du lova kongzo pun sang sang hoi hot ania Russian police te chuan hetianga Russia sarkar thilti do dal tu te hi manin mi sang kha jali vel an man khom to anti hetia khowela boi chauta ka abul tum tu ber anga soi thei ani ta ka hian Russia President Vladimir Putin apo hi mel riat chian ve reng reng a thome lo hre to in om nge yanga lakhe velo te tana angai nom takin han soi taila Putin hi kungsang khazakwa somnga pahni October ni saria piang ania chung ko har sa ve tak kut na thok mi chung ko atangron chor chuak ania apa chu Communist Party tana thok thina ni anti anau panlaya changa martial arts tuitak ania judo thiam ania Leningrad kho champion ani Soviet Ram and Thatupol KGB azoma Germany rama Soviet Union spy turalak ni in soi ania fin fiana a chuang lova sangha zakwa somkwa chawa Russian Federal Security Service Director ania sangha zakwa somkwa pakwa Yeltsin aban nuwa Russia ram sarkar ho tulu ber anita a Russia ram ro puina neile le chungchang a soi fo thina sangha zakwa somkwa pakhata Soviet Union atluk chet kha kumzabi somni na ram tluk chet na rap thak ber ni in asoya aril ru an hle ti alang sangha zakwa somkwa pako kuma Russia ram eile bardin mun achiat lai khan President Boris Yeltsin chuan security lama an ho tu mi riat lo vaklo Putin kha Prime Minister turin arwata hemi ma hian ama thak tu turin Putin hi adu ti lo soi to nge nge a Putin a Prime Minister ani nu lok hian Russia ram hun engemozata bom apuaka mi zathum aya tam an thia Putin a chuan Chechen firfiak te thil tia he bom puak hi apua Chechnya ram chu thlona mangin a bei chiam maya Russia ram chimlam biala hel ho chu atudai chiang hle hemi awang hian Putin chuan riat a hlo ta hlea Russian zinga po bom ti puak tu te kha Chechen helpol an ni ring lo tu an tam hle an ti kumsang ni le parukhan investigative journalist pakhat Chechnya rama Russia sipai te che danziak tu Anna Politkovskaya chu Moscow Putin birthday taka tha ania anu fe British thil chui mi te chuan Russian spy te tha ni in an soi KGB agent hlui judo thiam sipai officer hlui pati mai lo phubalak hre lo amual phona tur thup tura ti hre nei lo ni in Putin hi soi thei ania chuti lai chon Russia ram chu ramro pui taka siam du tlat tu ani thung Putin a hian US ka hruaina a ram somthum intel khom NATO chu a eng hel hlea USSR hnuaia om thin ram som chuang zetin NATO an zoma heng ramte a US sipai an inzar phara US ral tuam a inbun ther fek fuk mai chu angai mo ber ani ti hairual lovin a soilang fowa Ukraine hian NATO azomang ti a hlawa Ukraine a hian US sipai an omanga NATO minga wangin US ral thuam chu Ukraine a hian a omang ti hlawa
nei to hian Russia ram himna ati der thong ni in na ria a Ukraine in khothlang lam a on mek ti a hmu thiam awangin Russia ram himna tura a hriat angin ma ala ani ber mai ome soitura tama kan soiseng lo zo kani bazari lo thlir awangin lom thu kan soya voina hun nuam tak mang turin du sakna kan hlana che